أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا منكم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. استووا تقربوا wa'tadilu yarhamni yarhamkumullah. Rapatkan lurus semua ikhwan yang sudah di lokasi untuk ikut sholat isya berjamaah, kecuali beberapa ikhwan yang bertugas parkiran. Selain bertugas parkiran, kalau bisa langsung ikut sholat isya berjamaah. Salli fadhal isya siwak rakatain bisiwak khairun sab'in raka'ah bighairi siwak. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman ma lam yushrik. Inna as-salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك الشاهد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا على عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من عالم الرسل. أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا كريم يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده دائما أبدا والحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال برحمة الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنصاب وتنال بها الصعوبة على آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وطلابنا وتلميذاتنا مجلسنا ومن أحسن إلينا من يعيننا في طاعتك وخدمتك ودعوتك القائمين اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك وحفظك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين ذي بغي ذي حسد شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندام يوم القيامة يا حافظ أفدنا ثبتنا مهل الثبات اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاء الشر واجعلنا مفاتيح كل خير مغالق كل شر يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم تفضلوا صلاة سنة يا إخواني
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطغى الأدقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسف الأزفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا مسكي وديبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا جليل الغراب صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا وجه الجميل صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا بدر تمام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
lewat sini depan sini. Jangan lewat situ, ada jalan ke sini. Ada jalan bebas. Ayo masuk. Kasih jalan terus. Lagi yang ada di samping itu masih kosong mas, masih kosong ke dalam. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Arab, masa tidak paham? Itu yang duduk di samping diaturi dengan segala hormat untuk masuk ke mushola. Masih kosong ke mushola. Nanti kesian teman-teman datang tidak dapat tempat. Kalau memang itu ustadz dibiarkan di luar. Kalau memang ustadz biarkan di luar. Kalau bukan ustadz diaturi masuk ke dalam. Kalau jaga parkir, jaganya di belakang parkir, jangan duduk di situ. Kalau antum jaga parkir, tegak di luar, jangan duduk di situ. Ya Allah, ini halal bihalal kok jadi tidak halal. Coba terang, jelaskan bagi bahasa Jawa kalau tidak paham. Bahasa Palembang. Masih kosong, saya dalam kosong. Nah, ini sudah datang penuh, nanti yang datang belakang ini tidak bisa masuk ke jalan. Kalau hujan ya selamat, kalau hujan kan siang. Hewan saja kalau dikasih isyarat paham. Ya. Kalau burung dibuka ke sarang masuk, paham, tidak perlu disuruh. Kalau manusia sudah paham dan musibah. La ilaha illallah. Kita mau mulai sekarang. Mana PS dulu kan? Sekali lagi kalau antum tukang parkiran, jaga di luar, jangan duduk di situ. Parkir, jaga parkir. Sabar, duduk panas. Coba dicatat namanya. Catat namanya. Dan foto ya orang tidak paham bahasa Indonesia. La ilaha illallah. Foto budak-budaknya, foto orang-orang itu. Ya, suruh pindah ke dalam, lari ke belakang. Masih bisa berapa orang masuk? Masih bisa. 4 orang, 5 orang masih masuk. Duduk di majelis bertahun-tahun, tapi masih dipaksa untuk jadi orang baik. Ini membingungkan ini. Seharusnya anak majelis itu tidak ya, kasih isyarat. Setiap teguran sekali paham. Ini tidak paham-paham. La ilaha illallah. Itu kebanyakan majelis dari majelisnya. Ya, orang itu kebanyakan majelis dari majelis. Jadinya begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Bismillah, kita mulai. Syekhana Maulana Al-Habibana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Nawaiنا بمنا وصاحب المولد حبيبنا عمار نوانا وآباؤنا وأصلافنا الصالحون مشايخنا وأولنا ومعنا صديق المقرب من أهل هذه البلدة خاصة بقدرة مولد حفظنا من الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالنا وأخلاقنا في أخلاقهم خصوصا على النيات في هذا الاجتماع المباركة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا وينور قلوبنا وقلوبنا ويزكي أنفسنا حسن أخلاقنا أن الله
افتح علينا عليك فتوح العارفين فقنا في الدين علمنا قلت إن الله يزدنا إنك من الإيمان نجيب زوجة وفرضا إن الله جمعنا ظاهر الباطل الشم رضانا والسلم مسؤول الشفاء إن الله يفرج كربنا وحمنا وغمنا إن الله رزقنا التقوى مع الاستقامة إن الله يربطنا به صلى الله عليه وسلم لن تتفق أبدا إن الله يحوي الحالنا وأهلكم المسلمين إلى أحسن الحال جميعا بركة الحال إن الله رزقنا التقوى مع الاستقامة يختم نصر الخاتمة نقل شرنا ونكون مسلمين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وانها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتشوا وذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارغب الآذان وانسل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. ونور طه عبد الرحمن به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليبره وارفض به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالمشرفة وسقا ومستسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشيرا أنوار من كلا متى كنت بنبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزى وكن يقظانا صلى الله عليه. وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين هيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه.
أنا خيار من خياري قد خرجت من نكاح الإله يا صانا طهره الله هماه تره وما برك مثله إنشانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق ربي أرسي قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليه دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب مع دنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الواجب
أدري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون يا الله للحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البليات والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون تعلم بكايا ونوحيا حمام تعلم بكايا ونوحيا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, kepada para habaib Kampung Maro yang datang duduk di belakang, fadhol masuk ke dalam. Ada ruangan cukup luas buat antum duduk. Jaturi, baik yang tua-tua ataupun agak muda, jaturi masuk ke dalam. Ada ruangan kosong buat antum. Kalau ada asatis mungkin juga duduk di luar, fadhol masuk ke dalam. Di depan sini kosong, memang dikhususkan untuk
Asatis atau para habaib. Lanjut baca. Baca. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله قد عليه بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنا ارفع وصل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء وحمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد أحبك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقصر عن أتاه نحانا نحانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروض لأحمد عن إذن من مشاه قد كان صلى الله حملت عليه به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله من عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب را برهانا صلى الله قد عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله وهو عليه ابن هاشم الكريم الشهم بن ابن مناف بن قصي كان صلى الله والده عليه يرعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله واحفظ عليه أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفع الأسماع لا كان للأبيب عوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها هذا اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله ورأت عليه كما قد جاء ما لمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من ببطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد حلقي ورضا نفسي وذرج ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من قول الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله وقبيل عليه فجر أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فملا النور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون الترامى قد من هون أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلها أتفت سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت شفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المدن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وسكينة يا رب غيثنا بحياة طالية يا رسول الله وختم العمر بحسنا وحسين الأمر
عقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمل يا رسول الله أحمد طغرى وآلي وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, sebelum kita mendengarkan tausiah, insyaallah kita mintakan kepada Ustadz Hasan bin Husain Al-Madhid, kita dengarkan dulu qasidah Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وبآيات القرآن عنو فتئذ فينا فتئذ فينا فتئذ
فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت والصفا والبيت والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء مثل ما قد جاء مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى
سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجات والحمد لله رب العالمين. Tabiqanahumullah, sekarang kita baca doa maulid. Hadirkan hati kita aminkan. Bukan yang membacanya tapi yang menulis doa ini, yaitu Al-Imam Al-Arabi Al-Habib Quwwatus Salaf Al-Habib Al-Barakah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita cuma membaca dan mengaminkan, tapi insyaAllah Allah memandang kepada pengarang kitab maulid ini. Mudah-mudahan kita pun mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب غطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من نادانا فانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجة واحسن خدمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Ma'asyiral ahbab, masyaallah hadirin rahimani rahimakumullah, para habaib, para asatiz, para ikhwan jamaah majelis taklim yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah ini. Kembali seperti kebiasaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tahun ini kita kembali berkumpul dalam rangka acara rutin lah kita katakan demikian, halal bil halal, antara kita sesama anak majelis dengan para asatiz di rumah kediaman Al-Ah Muhammad Ragil bin Dimyati hafizahullah wa ra'ah, dan juga sini hadir bersama kita banyak para guru, para asatiz kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Allah rahmati kita dengan rahmat hisyon ma'nawi, Allah terangkan hati kita, pikiran kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita di hari-hari, di bulan-bulan setelah keluar kita di Ramadan, sebagaimana Allah menjaga kita di bulan Ramadan dengan kita memperlakukan diri kita taat kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mari bersama-sama dengan hati yang terbuka dan tekun kita dengarkan tausiah seputar hikmah halal bihalal ataupun tausiah nasihat buat kita jamaah majelis yang insyaallah menjadi sumber kesemangatan buat kita untuk kembali menghadiri dan menghidupkan majelis-majelis taklim kita setelah mungkin cukup lama kita libur. Kita mintakan kepada guru kita bersama Sayyid Al-Fadhil Al-Ustadz Hasan bin Husain Al-Madahid untuk memberikan tausiah. Fa'alhi tafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahabuddin hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, dan para habaib, para asatiz yang sempat hadir di malam hari ini yang kita hormati dan muliakan, tuan rumah Muhammad Ragil hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa katharallah amsalah insyaallah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangkaian acara halal bihalal. Tentu tidaklah kegiatan halal bihalal ini diadakan kecuali agar kita satu sama lain sesama aktivis majelis dan partisipan majelis Ustadzuna Syukri bin Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab agar saling memaafkan satu sama lain, agar saling membuang hal-hal yang tidak nyaman di hati kita terhadap sesama anggota majelis, dan mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri di dalam hati kita satu sama lain, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jikapun itu ada, hendaklah kita segera meminta maaf, meminta halal kepada orang-orang yang mungkin kita pernah membicarakannya dari belakang, atau kita katakan satu sama lain yang ada di tempat ini bahwa kita sudah saling memaafkan
dan kita menghalalkan apa saja yang telah mereka buat kepada kita, dan kita tidak akan tuntut mereka di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena halal bihalal itu sendiri artinya kita meminta halal, istihlal. Istihlal itu minta halal kepada orang-orang yang kita ini melakukan hal-hal yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat berkaitan dengan yang bersangkutan. Seperti kalau seandainya kita pernah menjelek-jelekkannya, membicarakannya dari belakang, menggunjingnya, atau pernah melintaskan perasaan tidak senang kepada yang bersangkutan. Yang namanya manusia kadang-kadang ada yang terlintas yang tidak baik, yang tidak bagus di pikiran dan di hati kita ini. Mungkin kita melihat ada orang yang akrab dengan ustaz, yang dekat dengan ustaz, mulai hati kita ini bergoyang, mulai ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang terlintas di hati dan pikiran kita tentang orang tersebut. Dia tu mungkin depan ustaz Bema itu, di belakang aku tahu cak mana dia. Mungkin saat kita nengok ada orang yang pengen dekat dengan ustaz, banyak marah ustaz, kemudian kita ngomong mungkin dalam hati, mungkin dalam pikiran kita, minta nyai apa-apalah mungkin. Yang namanya manusia biasa, kadang-kadang mata kita ini hianat juga. Mandang wong yang cak itu aduh sudah seneng, mandang itu dengan sinis, mandang itu dengan benci. Nah di momen halal bihalal inilah kita saling memaafkan, ya, saling istilahnya itu tidak saling tuntut nanti di akhirat insyaallah. Tapi anak yakin insyaallah di majelis yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Syukri, insyaallah hati-hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sering kali mengingatkan kita tentang bagaimana menata hati, membersihkannya dari benci, dari dengki dan yang lain-lainnya. InsyaAllah kita yang selama ini duduk sama beliau paham, kami yang juga dulu belajar dengan beliau lama di luar paham bagaimana cara beliau mendidik kita ini, bukan hanya mendidik tentang ilmu baik, tapi beliau juga menata dan memperhatikan hati kita. Mungkin satu saat kita ngasuh hati ini mulai kotor, mulai ada benci, mulai iri, tiba-tiba beliau bahas tentang bab itu. Akhirnya nyadarkan kita bahwasanya oh selama ini hati aku ini kotor dan tidak bersih. InsyaAllah Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, terutama yang berkaitan dengan sesama. Kita berjanji yang hadir di tempat ini saling memaafkan satu sama lain yang sama-sama ada di tempat ini ataupun yang tidak katik di tempat ini. Karena dosa yang berkaitan dengan sesama itu hadirin sangat berat perhitungannya, pertanggungjawabannya dan penyelesaiannya. Dosa yang menyangkut hak sesama, baik kalau kita pernah ngambil harta dia, ngambil yang bukan hak kita, atau kita pernah menggunjingnya, memfitnahnya, menjelek-jelekkannya tentang apa yang tak pernah dia gawekan di belakang dia. Nah ini pertanggungjawabannya berat di hari kiamat. Dosa yang cak ini tak baca dilebur dengan haji, dosa yang cak ini tak baca dilebur dengan umrah, dosa yang cak ini tak baca dilebur dengan ribuan khataman, dengan tahajud, dengan solat. Dosa yang seperti ini bisa dilebur dengan kita minta istihlal, minta maaf dengan yang bersangkutan. Jadi dosa yang berkaitan dengan sesama itu perhitungannya berat, tidaklah gampang. Oleh sebab itulah orang-orang terdahulu menjaga niat supaya tidak bersangkutan dengan sesama, supaya tidak bersangkutan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesama hamba. Dulu ada sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi, bayangkan, orang yang luar biasa, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu sudah sekarat, sakit parah, dan lama beliau itu berada di dalam kamar dirawat. Saat beliau merasa bahwasanya ajalnya tidak lama lagi, beliau berkata kepada anak-anaknya, keluarkan ayah ke tengah rumah. Tadinya di bilik, beliau minta dikeluarkan ganjangnya ke tengah rumah. Setelah sampai di tengah rumah, beliau ngomong, kumpulkan semua anggota keluarga kita, anak, bini, cucu, kemudian kumpulkan semua hamba-hamba sahayaku, kumpulkan semua pembantu-pembantuku, kumpulkan semua tetangga-tetangga, kumpulkan semua wong yang pernah masuk ke rumah ini. Kemudian anaknya mulai mengumpulkan orang-orang yang disebut oleh bapak yang tadi. Setelah mereka kumpul, bertamu anaknya, nak, cak mana kalian dapati bapak kalian ini? Pernah tak bapak kalian tidak memberikan hak kalian selama bapak hidup? Kata anaknya, tak, bapak sebaik-baik wong tua, tak pernah kami dapati wong tua yang sebaik bapak. Allahumma fashhad, ya Allah kau menjadi saksi bahwa aku tidak punya kaitan urusan sama anak-anakku. Semua hak mereka aku unjuk. Bininya pula, bininya pun bersaksi, kau adalah suami terbaik.
suami yang perfect, suami yang ideal, suami yang tidak pernah menghalangi hak istrinya. Allahumma fashhad, ya Allah kau yang jadi saksi. Kemudian khodamnya pula pembantunya, mereka pun menyaksikan bahwa tuannya ini wong yang paling baik. Hamba sahayanya pula semuanya bersaksi bahwa beliau ini wong baik. Bahkan tetangga-tangganya bersaksi bahwasanya beliau juga adalah wong baik. Tenanglah jiwa beliau, tentremlah beliau. Dan beliau menyatakan bahwa aku merasa bahwa hari ini adalah hari terakhir aku di dunia dan malam pertama aku di akhirat. Jadi aku tidak mau mati dalam keadaan membawa hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama, walaupun itu adalah keluarga. Karena yang berkaitan dengan hak sesama ini walaupun keluarga itu saling tuntut nanti di akhirat. Ada anak nuntut bapaknya, bapaknya nuntut anaknya, istri nuntut suaminya, suami nuntut istrinya, teman nuntut temannya, semua saling tuntut. Kalau pacak dia yang selamat, yang lain celaka tidak masalah, yang penting dia selamat. Kalau dia tidak pacak selamat, minimal pacak ngajak orang lain supaya celaka juga sama dia. Jadi memang bahaya di sana. Kalau kita tidak segera minta maaf di dunia, maka urusannya di akhirat itu akan lebih ribet dan lebih susah. Jadi kalau pacak kita menyelesaikan urusan kita di dunia, selesaikanlah. Jangan nyimpen benci, jangan nyimpen dendam, jangan bermusuhan. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Tak halal kata Nabi, haram kalau kita tak berteguran dengan dulunya sesama muslim selama 3 hari. Siapa yang tidak negur dulunya lebih dari 3 hari, lalu mati masuk neraka. Kenapa 3 hari? Biasanya kita tak negur karena bawaan emosi. Emosi itu bisa meredah setelah 3 hari. Jadi pertama dia musuhi kawannya itu temannya karena ya emosi sesaat. Makanya ditoleransi kalau lebih 3 hari. Sebab kalau lebih 3 hari bukan karena emosi lagi, tapi karena hawa nafsu, dendam dan kebencian yang tidak bisa hilang dari hatinya. Kata Nabi, siapa yang musuhi dulunya lebih dari 3 hari, lalu dia mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita yang ada di majlis ini kata yang bermusuhan insyaallah. Semuanya akal, semuanya bersaudara, ikhwanan insyaallah. Ala sururin mutaqabilin. Di dunia berkawan, di akhirat juga berkawan. Di dipan-dipan nanti di surga kita saling berhadap-hadapan insyaallah. Terakhir ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana lupa ada seorang kalau tidak salah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang seorang solihin, orang soleh yang dia itu luar biasa dalam beramal tapi diremehkan dalam ilmu. Jadi orang ini berkata kepada Imam Ahmad, kalau salah anak beliau dewek yang ngomong, wahai ayahku, sesungguhnya si fulan itu ilmunya minim, tapi dia terkenal sebagai orang soleh. Secara ilmu memang minim. Wahai ayahku, sesungguhnya si fulan, disebut tokoh sufi, anak lupa namanya. Beliau ini orang yang ilmunya minim. Kata ayahnya Ahmad bin Hambal, wahai anakku diam. Ketahuilah bahwasanya apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berilmu itu sudah dilakukan oleh dia. Wong yang kau anggap minim ilmunya tapi dia ngamalkan apa yang seharusnya dimiliki oleh wong yang berilmu, yaitu apa? Al-khasyah, rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, itu ada sama dia dan itu inti ilmu. Mudah-mudahan insyaallah kita yang belajar, kita yang majlisan bisa ngamalkan inti dari ilmu itu dewek, yaitu rasa takut kepada Allah dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita libur cukup panjang pada saat Ramadan, walaupun tetap ada majelis ustaz di sore hari Kamis kalau tidak di Masjid Haddad. Alhamdulillah, insyaallah beberapa pekan ke depan mungkin majelis beliau akan aktif kembali dan semoga semangat kita semakin besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk tetap bisa menghadiri kajian-kajian beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kita doakan beliau supaya sehat afiat hingga beliau bisa membimbing kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kami minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, assalamualaikum, jazakumullahu jazak kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Sulmadahid. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bermanfaat untuk kita. Memang tujuan kita halal bihalal untuk saling menghalalkan, dan sebetulnya kita dituntut oleh syariat bukan nunggu datang lebaran, tapi setiap saat kita saling memaafkan, saling menghalalkan apa yang kita mungkin
pernah berbuat suatu kesalahan, meminta maaf kepada saudara kita. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita ingat kembali jauh sebelum datang bulan Ramadan, tepatnya di awal Rajab, kita bersama-sama dibimbing oleh guru-guru kita berdoa, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kita minta jauh hari. Rajab, Sya'ban itu sudah kita minta. Pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa pengen ketemu dengan Ramadan? Mungkin sudah tahu kita jawabannya, ya, karena begitu hebatnya pemberian Allah di bulan Ramadan. Segala pintu kebaikan dibukakan Allah, segala pintu keburukan ditutupkan Allah. Di situ kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan luar biasa, dan di situ pun ada namanya malam Lailatul Qadar. Orang yang tidak berbuat baik jadi berbuat baik, orang yang bermaksiat pun malu dengan kemaksiatannya, dan segala macam kebaikan ada di situ. Semakin orang paham tentang kemuliaan Ramadan, semakin dia hebat memanfaatkan keberadaan bulan Ramadan tersebut. Fasubhanallah, Ramadan telah kita dapatkan dan kita pun telah lewat daripada bulan Ramadan tersebut. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita baru masuk hari yang ke-7, ya, malam ke-8 dari bulan Syawal. 1 minggu lewat dari bulan Ramadan, mungkin waktu yang cukup tepat untuk kita bermuhasabah, melihat kondisi kita setelah keluar dari Ramadan. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kita, mengingatkan diri kita agar tetap istiqomah. Memang bulan Syawal bukan bulan Ramadan, tapi hakikatnya ikhwan rahimakumullah, begitu banyak amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, semestinya bisa kita langsungkan, kita lanjutkan di luar Ramadan. Ini sering kami sendiri menyampaikan, hanya satu ibadah yang tidak bisa kita lanjutkan, yaitu salat tarawih. Selain dari itu kita bisa lanjutkan, termasuk puasa itu sendiri. Puasa bisa kita lanjutkan, puasa Sittah Syawal, puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bait. Nah, di sini yang lebih perlu ditekankan lagi kepada diri kita semua ikhwan, yaitu hubungan kita dengan Al-Quran. Jujur, kalau boleh jujur ikhwan, mungkin kalau boleh kita misal mau adakan survei barangkali untuk yang hadir pada malam hari ini saja. Siapa di antara kita yang masih ngejus Quran? Mungkin 1/10 dari yang hadir belum tentu kita dapatkan. Padahal Al-Quran Allah nyuruh kita untuk baca terus. Rahil murtasil. Begitu selesai nyambung lagi, selesai nyambung lagi. Sebagaimana Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta, kalau engkau sudah selesai dalam satu ibadah, dalam hal ini baca Quran, fansab, maka berdirilah lagi, ai makna lanjutkan lagi ibadah tersebut. Sekarang kita baru seminggu sudah lupa dengan Al-Quran, sudah tidak kita baca lagi. Ya, Quran di rumah kita, apalagi di masjid-masjid, sudah mulai menangis kembali, tidak lagi disentuh, penuh rak tertumpuk, berdebu. Tahun depan baru kita cari lagi. Nah, ini suatu keburukan yang cukuplah ikhwan, sekali lagi ikhwani rahimakumullah, cukuplah seminggu kita lalai. Mulai malam ini, balik dari sini kita pasang komitmen untuk memulai kembali membaca Al-Quran. Kalau sampai na'udzubillah min dzalik ikhwan, kita diingatkan, kemarin ada yang ingatkan, kemarin sudah ada yang ingatkan, hari ini diingatkan lagi, ternyata masih juga belum baca Quran, tanya, ada apa aku dengan Al-Quran sehingga aku terhijab, tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan untuk baca Quran, padahal aku orang yang mampu baca Quran. Ini berbahaya, ini mengerikan. Ya, begitu juga dengan salat sunnah yang kita lakukan, qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat duha, terutama salat witir ini masih ada sebagian orang awam, tapi bukan anak majelis. Kalau anak majelis ya sangat disayangkan, masih menyangka seakan-akan witir itu adalah satu paket dengan salat tarawih. Begitu selesai tarawih Ramadan, witir juga selesai. Lah, witir itu sunnah Rasulullah yang harus kita hidupkan seterusnya. Kalau tidak mampu dengan kita lakukan di Qiyamul Lail, maka lakukan setelah Ba'diyatul Isya, sebelum kita tidur. Lakukan, tidak harus 11 rakaat, 3 rakaat seperti kemarin kita lakukan di bulan Ramadan. Karena sunnah yang sangat dicintai Rasul dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beliau dalam keadaan musafir, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Dan beliau sangat menekan ke kita untuk melakukan. Maka di sini kami ingat kepada ikhwan rahimakumullah yang memang maaf sudah lewat. Ya, kemarin salat witir gara-gara Ramadan karena salat tarawih. Dari semenjak malam lebaran begitu banyak yang sudah ada salat witir. Dari semenjak malam lebaran sudah banyak yang tidak buka Quran. Maka malam ini ya ikhwan rahimakumullah, jangan tunda nanti. Jangan menunggu nanti. Malam ini pasang niat dari sekarang, balik ke rumah aku akan melaksanakan salat
witir insya Allah, dan kita minta kepada Allah pertolongan agar kita bisa istiqomah terus melakukan sunnah Rasulullah ini. Karena dengan sunnah inilah kita mengamalkan ilmu seperti yang tadi terakhir disampaikan oleh Habib Hasan, ya, ilmu banyak untuk apa kalau tidak diamalkan. Disitulah kita akan merasakan kenikmatan punya ilmu dengan kita mengamalkan ilmu. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dan masih banyak lagi amal-amal soleh yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Yuk kita lanjutkan setelah bulan Ramadan ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah, mungkin untuk majelis taklim sendiri kita akan mulai dari pertengahan Syawal nanti. Insyaallah akan diumumkan di grup barangkali dari majelis ke majelis. Untuk hadir di majelis siapapun asatiz kita, mari ikhwan tahun ini kita jadikan lebih afdal, lebih baik keadaan kita dibandingkan tahun yang kemarin. Ya, datanglah dengan hati yang bersih, dengan niat yang solehah, dengan tujuan benar-benar mengharap ridha Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwan rahimakumullah, salah satu yang penting untuk saya sampaikan dan dulu pernah kita sampaikan juga, masalah ketaatan kita dengan guru ini sangat penting. Ya, kalau guru kita misal kami yang suka datang ke majelis hari Rebo sama hari Senin di majelis Ustaz di Kampung Munawar, waspada, kamu selalu bawa istri. Lalu Habib bilang, mulai tahun ini jangan ada yang bawa istri. Jangan kamu paksakan tetap bawa istri. Ketika kita punya guru, kalau memang diakui guru, kalau memang intinya ngakui guru, kalau yang tidak ngaku guru ya apa boleh buat. Ya, kalau kita memang menganggap itu guru, maka apa yang diarahkan oleh guru kita, walaupun seakan-akan dipandang ini kenapa ini kayak tidak bagus ini, larangan istri aku untuk datang ke majelis. Tutup pikiran negatif kita, sam'an wa ta'atan, lakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Ya, seandainya itu dilakukan. Kita belimo bawa istri, cuma kita yang dilarang, yang 4 dibolehkan. Jangan ngapu aku tidak boleh, sedangkan yang lain boleh galau. Ada apa? Tidak usah inti bertanya macam-macam. Ketika itu ada perintah dari guru kita untuk melakukan sesuatu yang walaupun itu seakan-akan bertolak belakang dari suatu kebaikan yang kita harapkan, maka lakukan, itulah yang terbaik buat kita ikhwan. Nah, apalagi kalau guru kita nyuruh untuk sesuatu yang baik. Ya, macam tadi suruh masuk ke musola. Habib tidak nyuruh kamu duduk di lapangan. Kalau Habib tadi nyuruh yang duduk di teras, duduk di lapangan, pindah. Itu pun wallahi ikhwan, seandainya itu sedang hujan gerimis, pergi kita kalau memang kita dianggap guru. Ya, kalau memang dianggap guru, pergi walaupun hujan, tidak usah mikir panjang-panjang. Nah, ini suruh sesuatu yang jauh, jelas baik, masuk ke musola, bukan masuk ke dapur, bukan masuk ke garasi, masuk ke musola yang kosong. Dan sekarang terbukti yang datang terlambat bisa dapat tempat. Hujan tidak kena hujan. Tadi habaib kita yang datang dari Maro datang terlambat, masya Allah, datang terlambat duduk di belakang. Memang itu akhlak. Tapi ketika dipersilakan masuk, dan mungkin mereka menganggap kami guru, mereka semua masuk, walaupun sebetulnya secara adab yang memang datang terlambat itu duduknya di belakang. Tapi karena guru yang meminta, maka kita jalankan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Ya, misalnya tempat kosong, ana minta kepada Habib Bagir duduk sini Bagir. Ya, beliau kalau memang anggap sana guru, nurut dia. Ya. Karena ada orang yang tidak pantas duduk di depan, pengen duduk depan. Ada orang yang duduk di belakang, padahal dia pantas untuk duduk di depan, dia duduk di belakang. Datang terlambat, disuruh maju, coba Ustadz Fulan maju ke depan. Walaupun harus melangkahi orang banyak, ketika memang yang nyuruh itu guru, dia akan langkahi orang tidak apa-apa. Dalam istilahnya kita mengenal imtithal amar khairum min sulukil adab. Melaksanakan perintah guru itu lebih afdal pada kita menjalankan suatu adab. Ya, walaupun secara adab duduk belakang, bagi yang terlambat di belakang, tapi ketika yang nyuruh kita guru, maka maju ke depan. Kita masih muda, masih kecil, duduk di belakang, tapi guru kita nyuruh di depan, duduk di depan. Itu etika, itu adab yang kita pengen dapat berkah dari guru. Ya, ikhwani rahimani rahimakumullah, banyak cerita salaf, bahkan kita tidak dicoba dengan yang aneh-aneh. Ya, kita makan selalu guru-guru kita nyuruh kita untuk suatu kebaikan, tapi walaupun kita masih banyak menyimpang dari apa mereka ajarkan. Seperti kemarin, ya kita sayangkan, kita sedihkan, sudah dijelaskan waktu musim pilkada, ya jangan nerima duit siraman, haram, rosi mutasi finnar, jelaskan. Tapi masih ada juga yang nerima. Nah sekarang tidak lama lagi ikhwan, kita bakal dihadapkan lagi dengan keadaan yang cukup pelik di hadapan kita. Ya, pencalonan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati dan seterusnya. Nah, ini akan zaman akan datang ke musim fitnah. Musim fitnah. Antum berpeganglah dengan guru, berpeganglah dengan ustaz.
minta arahan dari mereka apa yang harus kita lakukan. Nah, yang jelas jauhi fitnah, jauhi sumber-sumber fitnah, lindungi majelis kita, lindungi masjid kita, lindungi musola kita, jangan sampai dijadikan tempat orang sekedar singgah sesaat lalu merusak dan memutuskan silaturahmi kita. Ya, kita jaga diri kita jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk menimpa kita. Nah, nanti kalau ada lagi nih, ya siraman-siraman, ya kita ini siraman rohani kadang-kadang tidak demen, tapi siraman itu demen. Ya, nah, sudah jelaskan hukumnya apa? Ya jangan diambil. Ya jangan diambil, itu haram, jelas-jelas haram. Sesuai dengan akad dikasih meledio, kita lakukan, ya jelas itu berarti kena sogok kita. Tapi ada yang ngomong pintar, biar kalau duitnya terima kita pilih, kan enggak gitu. Nah itu dua dosa kamu. Nih mau suap dapat, khianat juga kena. Nah, jadi ditepiskan, dijauhkan yang seperti itu. Ya nanti masalah pilih apa, cuma saya bisa berwasiat di sini, jangan sampai kita putus hubungan, jangan sampai ada satu gesekan. Silakan siapa nak milih siapa silakan, tapi jangan sampai majelis. Ya, jangan pula kamu jadi sebagai tim sukses gawak bapak pulang ke majelis. Ya, jadikan tamu. Agar nak duduk ke depan, samping ustaz pula. Sudah berarti itu membinasakan majelis, merusak majelis. Kalau kamu pacak datang dengan galau-galau, ada caleg itu 10 datang ke galau, tidak apa-apa barangkali. Ya. Ini sekadar, jadi kita minta petunjuk sama guru kita. Apa yang diarahkan guru kita jalankan. Ya, ikhwani rahimani rahimakumullah, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, seorang tokoh ulama besar di Hadramut, kibar aulia bahkan mencapai derajat gutub zaman. Itu waktu beliau masa belajar, ikhwan rahimakumullah, mungkin cerita ini sering kita dengar. Waktu masa belajar, beliau datang sama kawan-kawannya rame datang. Begitu sampai di majelis, di halaqah, beliau bawa kitab, teman-temannya bawa kitab galau. Begitu mau duduk, beliau dipanggil oleh gurunya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Al-Masyhur. Habib Alwi ini disuruh untuk pergi ke dapur. Apa? Bikin kopi. Bikin kopi bukan kayak sekarang. Masak, menghidupkan apinya itu sulit, butuh waktu. Masak nyeduhnya. Walhasil beliau proses bikin kopi itu selama majelis berlangsung. Sehingga beliau tidak sempat untuk duduk di majelis. Pokato tiap hari seperti itu, setiap datang bawa kitab, tidak pernah buka kitab. Apa kata disuruh ke dapur, suruh ke dapur untuk apa? Bikin kopi buat gurunya dan teman-temannya. Sampai berlangsung berbulan bertahun. Dan beliau jalani itu, dan beliau tidak pernah protes sama Habib Abdurrahman, ngapa aku tidak suruh belajar, aku suruh buat kopi. Kapan aku dapat ilmu, kapan aku dapat berkah. Itu kalau gitu. Ya, kadang-kadang kita dapatkan ada wali santri yang protes ketika lihat anaknya pas dia ke pondok, lihat anaknya sedang bersihkan taman, lihat anaknya sedang bersihkan mobil ustaz, protes dia. Ngapa anak kamu suruh cuci mobil, suruh belajar jadi. Nah, dia tidak tahu kalau orang jadi dekat sama Allah, jadi dapat keberkahan itu bukan cuma lewat taklim, lewat khidmah juga bisa dapat. Walhasil ikhwan rahimakumullah, Habib Alwi terus menjalani itu. Nah, subhanallah, bukan Habib Alwinya yang hasud dengan orang yang belajar, tapi orang yang belajar justru hasud sama Habib Alwi. Teman-temannya justru menghasut. Jadi kita sekarang dibully. Alwi kau ni dari dulu sampai sekarang tidak pernah baca kitab, tidak pernah duduk di halaqah. Pokoknya di dapur tu lagi begitu. Kapan nak pintarnya? Kapan kau nak jadi orang alim? Kami berapa kitab hatam, kau sikap pun belum pernah. Ya, bawa kitab macam tidak. Kami sudah hatam berapa banyak penjelasan dari Habib, kau tidak dapat, kau duduk di dapur. Kapan kau nak jadi orang alim? Kapan kau nak ngerti tentang ilmu? Habib Ali sebagai santri, sebagai orang yang manusia biasa saat itu, sempat temakan omongan kawan tadi. Meki juga benar ni, aku ni tidak pernah baca kitab. Kawan aku lah ganti kitab, aku belum juga khatam kitab. Kawan aku dapat ilmu, aku tidak dapat ilmu. Kawan aku duduk depan Habib, aku tidak pernah duduk depan Habib. Akhirnya sampai suatu hari Habib Alwi ini yang seharusnya menjalankan tugas bikin kopi, tidak bikin kopi tapi duduk di halaqah. Duduk di halaqah tapi agak malu-malu di belakang, takut ketahuan. Saat kopi seharusnya masuk ke halaqah seperti biasanya, kopi belum datang. Sampai Abdurrahman nanya, "Wen gahwa, wen Alwi, mana kopi? Alwi kemana? Kenapa tidak bikin kopi? Apa Alwi tidak hadir?" Uji kawannya, "Ada beb di belakang." Nah, Abdurrahman, "Nah, Alwi, kenapa kau duduk di sini? Tugas kau bikin kopi." Diam Habib Alwi. Habib Abdurrahman paham tentang apa yang dialami oleh Habib Alwi. Abdurrahman wali bin Auliaillah, pengarang kitab Buya Mustasyirin, Kibar Auliaillah.
Habib Abdurrahman paham, ingat Habib Alwi cuma nunduk, tak berani jawab apa-apa. Maka Habib Abdurrahman dan kawannya kejangan senang ketika lihat Habib Alwi ini ditegur, dimarahi oleh Habib Abdurrahman tadi. Ngapu kau di sini, ngapu kau udah jalan ke tugas kau, bikin kopi tugas kau, bukan belajar di sini. Kawannya senang lihat Habib Alwi ditegur. Habib Abdurrahman tahu. Maka Habib Abdurrahman ngomong, ya Alwi, teruskan apa yang kuperintahkan untuk kau. Kau duduklah di dapur sana, demi Allah kau bakal ngalahkan semua kawan-kawan kau ini. Dan kau bakal saksikan, kamu kelak akan belajar sama Alwi. Kamu kelak semua akan belajar sama Alwi. Subhanallah. Ternyata memang itu yang didapatkan. Berkat keikhlasan, berkat ketaatan, berkat kepatuhan murid kepada guru tadi itu. Dia dapatkan ilmu laduni. Dia dapatkan keberkahan ilmu. Sampai apa yang dipelajari kawannya ternyata dia sudah tahu kalau dengan izin Allah. Bahkan ketika gurunya tidak ada, beliau yang ditunjuk untuk menggantikan majelis yang dipimpin oleh gurunya tersebut. Dan mereka-mereka yang tadi mengebuli Habib Alwi tadi justru duduk jadi mustami, belajar dengan Habib Alwi, mengambil faedah, mengambil ilmu dari Habib Alwi. Ikhwan rahimakumullah, ini bab sangat penting. Ya, kemarin sering juga macam sekarang ikhwan gitu pengen berangkat ke hall Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Berkah tak pergi hall itu? Berkah. Bagus tak? Bagus. Ya, kita semua pengen apalagi Habib Soleh Tanggul wali bin auliillah. Tapi ketika ente memang ngerasa punya guru di Palembang ini mengatakan tak usahlah duduk di Palembang. Ya kalian memang nak cari berkah wali banyak di Palembang. Tapi beb, nah kalau sudah pakai tapi beb, percuma ente jadi berguru sama orang tersebut. Ya. Kalau sudah guru kita memang ente yakin ini guru, tapi ya kalau ente nganggap kawan ya lain cerita. Macam tadi mungkin nganggap kawan dia. Ya disuruh pindah, tak mau pindah, mungkin dianggapnya kawan. Kalau nganggap guru memang pindah seharusnya. Nah, kalau kita memang anggap seorang itu guru adalah guru, mengatakan walaupun ente nak pergi ke haul Habib Soleh Tanggul, bahkan ente mengatakan beb aku adalah mimpi beb, mimpi pula Habib Soleh Tanggul, tapi guru ente ngomong tidak usah berangkat, ente di rumah be. Entah menyebutkan alasan A, B ataupun tidak menyebutkan alasan, maka katakan sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Bahkan minta maaf ikhwan, kalau kelebar yang kita punya guru ini adalah seorang yang kita yakin soleh, ente sudah beli tiket pun jangan ente ngomong, Habib tiket lah aku beli. Skut, diam. Duit tiket ente bakal diganti oleh Allah. Apa yang ente bakal dapatkan, harapkan dari hall bakal didatangkan oleh Allah tanpa ente harus berangkat ke sana. Ya, kalau kita memang benar-benar menganggap guru adalah sebagai guru. Ya. Jadi ini penting ikhwan, keyakinan etikat kita kepada guru. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pertemuan pada malam hari ini. Di sini kami minta maaf kepada ikhwan sekalian, minal aidin wal faizin. Itu tadi yang duduk di belakang tak pindah-pindah itu kalau budak PSM di grup tolong dihapus dari grup. Ya. Kalau di anggota grup PSM tolong dikeluarkan dari grup PSM. Ya. Tolong siapa admin PSM, kalau yang tadi itu yang duduk-duduk disuruh masuk dan galak masuk, dikeluarkan dari anggota grup PSM. Kalau duduk majlis silakan, tidak ada halangan. Silakan mau duduk di majlis silakan, mengambil berkah majlis silakan, tapi untuk jadi grup PSM tidak usah dimasukkan. Kalau tim semut keluarkan dari semut. Masuk ke grup apa? Belut apa? Jangan masukkan grup semut lagi. Tamam insyaallah taala. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, kami juga mewakili Sahibul Bait, Mas Ragil dan saudara beliau Mas Bondan juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum sekalian di majelis ini. Dan untuk majelis insyaallah kita mulai setelah nisfu Syawal. Ya, setelah lewat bulan Syawal biasanya kita mulai dari hari Senin majelis itu, atau boleh jadi dengan pembukaan dengan majelis zikir ziarah, boleh jadi nanti kita kabari. Ya mungkin ada Senin di Munawar mulai. Kalau sudah dimulai di Al Munawar insyaallah berarti majelis berikutnya akan diadakan insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأن وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل هوبة واستر لنا العورات وآمن
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدع فاتح بالقبول نوصل إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلفته والمنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويغفر ذنوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل بالشفاء كما سنصري بين أبرسجي وكل من أوصل بالشفاء الله يشفيهم شفاء نجل شفاء جار سقوان ولا علم من الله يأمن عليكم لسور جر قرب إن الله يدفع عنا منكم البلاء والوباء والمرض سقل الفتام من الله وظن الله رزقنا التقوى والاستقامة يختم لكم الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وإنا لجل هذا المجلس شاهدا لنا علينا وجه لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatari bikin halakoh satu halakoh 4 orang. Jatari bikin halakoh satu halakoh 4 orang. Kalau tidak cukup terlalu padat mungkin bisa keluar kalau memang di luar ada ruangan.